gel khatna gel ding satan hi meidila uma aki sauta stinga hele thuneita avantil hoto hichi meidila ko na hi leisit na vai hin homun igin chawin hin la satan ni hui ko monga uma avantil te hito vai hin hop jiu ham ti hi pathian le khobua pansan niaucha ana veo hite Lucifer hin pathian mun hin chu phanin vana gal aso in hin la Lucifer le avantil te ding mun ki mu zolo phanin vana konin a hin no hlatawin a hi ichi a hin Luciferin vana avantil te hi hop thuma hop khat a hin ki thapla in aman a hin ki pui thatan a hi Nowa khang lai jin jong van mi ten mi him sanu hoi ta ta ho amu do pha nun a dei dei ji in a ki pui jun a hi hin la pakai jin khatlagau mi him sunga tun son in cheng den de pun ti mi him hi ta sa phe bo hin hu jong kum za khat le som ni bo hi ding hi atin hi le mi him chanu ho le van mi te chithla ho hi ep hung hi ta diu ham Bible chang vet ding Genesis bungup chang khat chang ni chang thum chang li mi him chanu te le van mi te chithla ho su tu sang len chun ep chang te di vem Job hin khotusim jong ve leo hen Job hi mi phatta ahin hizi chun satanin apatep gun a hi hinla satanin Job hi apatep na ding hin pathin hinga phalna akila in a hi hichi abo hin satanin Job hi apatep min a hi hichi Job bung khat changup na hin ni khat van mi te pakai anga ahung ki khop na wa satan jong alawa ahung pangi tin akisunin a hi hicha het thi khat chu satan jong hin Job hi apatep na dinga pathin hinga phalna akila na hin satan jong hi semti la Genesis a ahung ki sot hla jawa kon hin van mi te hlat na jong aga thlajing na lain a hi hitia chu thil a hi le Genesis a pathianin satan le avantil te a hin sotla a kuna jong hi satan hin leinuiza meidil itiu se a hi vai hom hilova chinunga jong Genesis ki chainunga Job apatep denga jong van mi te khop hom na satanin jong pathian hinga phalna hung kila theina ala hi ivet le satan hi meidila thim be a vai hop lo wa le jing hi ti akhian hi lo le Jesu Christan Calvary cross a chon sit gal a jo a he satan pa jong hin chon sit gal in ka hat mo tai ti a leisit noya damun iti wa hi thim be jing lai hi jaham ole ep hung chang di tam het thei dingin Ephesus bungu chang som chang ni achun iji inem ti le ei ho thisan le ta sa phe ta ki do hi pu win van mun tina hlagaw gilo eng se ho hichi van noi muthim vai pu ho thunei ho vai hom ho to ki do hi bo vui atin a hi le tu lai le set khan to na ja chum mitna mu the hi hen mu mo hitale hi chojo se chunga vai hom le thunei hi chojo se amang cha hi ku hitan tem iti le hi chi hi Ephesus bukni changni na ase van lai jo la thunei vai pu ati pa hin tu lai leiset khan ton ho zo se chunga jong hi vai hom jing hi ti
he do thejin akilangin hi hi chu phat si a pathin to kikal jing pa chu a hi hin la zob jing jong satanin apatep ngut chun asam jang khat jing chunga jong thunein anei pun apatep na din pathin hi nga phalna akila a hi le zob chu mi pha mikidi ta pathin ta san thei mi ta ahin a hi le tu ni a nang le ke jesu krista ti sana hlatdam sa te chu satanin achunga I macha thuneina anei lo ti phut chi the a hi le e hon tu ni a thithla sanga itiu satan hlagau hladam iti ho hi I macha e hon jesu krista thi sanjala ginding inei puvin e ho chunga satanin hlep patep ma e koi ting leo e hon pathin hi nga panpina ithum phat phat no le pathinin awan til te chu e ho hong bit tinga gut sa koi jing a hi ti chu aki he chinin a hi e hon I sei diu pen chile jesu krista mina pathin hi nga itaw naw chu pathinin nga jingin e san pi jingun a hi